Abik taka PATHIAN THU ZIRNA discipleship training program chu achumli na atan buat seile anidone. He training hi speaker Frederick Lalrindika havin nei anidona. Kumsom pariat chung lamta na buat sayani. Kan na tho na mun chewa sorkar na thok kan ni emo. Sumdong kan ni emo. Zirlai le rongbol tu te tan po he training hi abik taka buat sayani a. Kan thil ti apia nga PATHIAN ram azauzel theinan lotel venge turin kan soma che. Nurse kanya hospitality kan thoka kemani kan na thona atan po hian atangkai em helai training kan local hi kan lok pu em ni ke hi pharmacist kani a Frederick Lalrindika tena discipleship training an wat saya khan kalau tel to a ka lok pu hle ni ti kha kan han soi masatu a zo na chan se lau te lau ne ni chuanin he discipleship training mang hian lalpan a chan ngei che ka be se pokani he training ka tlang ha PATHIAN THU ka shat fa lau te ngi ka shat fa phana sa a dingi ma mi mal ta ka khlok pu ne nem chu kum tam tam mi lau te bai to tu ngi PATHIAN ni ta saka he training a hian ka chalai pu te le no le pa te thengin ngi kan som du chawa kan zilaya te kan ha thona te bai chung pu PATHIAN THU kan pan hi PATHIAN lam kan pan hi alo pui mo em ataka tung tu den kan sang china ni Bachelor of Technology graduate kanya chuanin kumga lai kha sikniu hoi hanin JE na kalau thok ve to china chuanin 2023 khanin discipleship training khanin kalut vea kalok pui em ani Rana nuam tak le ele in tui nai tak buat se ani do de. Training hi me ni somni pakata tanga ni thum chung hian Synod Conference Center mission venga nei ani do na. Shetiang du tan phone number kan tar lana hian biak the reng kan ni e.